Sljedeće godine. Sljedeće godine doduše se navršava u januaru 80 godina. Jel mislite da to može dobro da se završi? Hoće, ova prva faza. U fazama radimo. Prva faza je bila priključavanje i grobnica stavljanje u granit. Bili su nekada u mermeru, a sad su proljeće konzervirati i za sad dođe. Ista problematika što je u Crnoj Gori, gdje su litije bile organizovane zbog registracije crkvenih opština koje vuku korijen još unazad 800 godina. I ova parohija je također u crkvenoj dokumentaciji postoji još za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Međutim, u jednom periodu sveštenik je protjeran, Dragutin Pavić, poslije Drugog svjetskog rata. Nije bilo moguće registrovati crkvenu opštinu, ponovo sve su knjige spaljene, crkvena arhiva, ali mi imamo dosta dokumenata, dosta prepisa i ja vodim crkvenu opštinu bez prestanka. Taj Dragutin Pavić, sveštenik, je bio zatvoren KP domu Zenica, a poslije protjeran i nije smio više da se vrati ovdje na crkvište i upravo zahvaljujući tome što naša crkvena opština nije bila registrovana pri Ministarstvu pravde u Sarajevu, oni su nas proglasili nevažećim subjektom koji ne može ovdje da posjeduje ništa od zemlje. Može nam uzimati zemlju kako stigne, razumijete? Mi smo se ponovo registrovali, ali to ovi naše parohije i crkva mitropolija u Crnoj Gori to nije htjela. Zato su organizovali litije, jer onda bi im neko mogao reći dobro, sad ste se registrovali, sve ovo prije toga što imate, vaša imovina je dovedena u pitanje. Kao što je naša imovina ovdje dovedena u pitanje, sve su nam uzeli. Ovu zemlju koju je god stigao, on je otkidao komad po komad, ostala je samo crkva ovdje i ovaj plac. Čekaj, ovo sve je bilo crkveno? O da, ovo je sve bilo crkveno, naravno. Sve je to nekad bilo crkveno. Sada oduzeto je to sve. I sad i mještani još kako ko uspije da uštine, otkine komad koji... Pogledajte, je li ovo normalno vam? Gledajte, grobnica ženska u kojoj je 25 raskomadani djevojčica i 75 majki. Ona dira ogradu. Koliko je meni poznato, između dvije kuće komšija mora biti odmaknuto od puta 3 metra. Od puta je? Vidite ovdje, od ograde. Ne smiješ graditi kuću uz ogradu. Ovo je spomenik od nacionalne kulturne baštine naše. Da. Znači to je sve nakaradno rađeno i
ovako nešto nije smjelo da se dopusti, kod nas se dešava i dopušta. Hvala Bogu da se ovo uspjelo uraditi. Što smo sad uradili, doveli u jedno pristojno stanje. Vi znate kako su izgledale grobnice. Zapuštene, potonule, ispucale. Mi smo ih sada sanirali. Mi smo ih sada obložili granitom. Što je velika investicija i one su sad trajno sačuvane. Trajno sačuvane ovdje. Nekom je možda bio cilj da se ovo zaboravi. Međutim, sad je ovo mjesto ovdje spaseno za buduće generacije. Na proljeće ćemo ove temelje koji su bili minirani nekada, njih ćemo da konzerviramo i sačuvamo za neke buduće posjete, ekskurzije. Već imamo vojska naša, Republika Srpska, korpus dolazi i obećali su dolazi. 2 puta oni imaju novu generaciju vojnika i svaki put dolaze ovdje. Dolazit će na temelje da se upoznaju sa našom istorijom. Upravo da vide šta nam se dešavalo i da spriječe, da oprezni budu, da se to više nikad ne ponovi. Da ne budemo više naivni. Znate da je ovo jedina na svijetu grobnica krvi i mozgova. Kad su partizani došli, poslije pokolja na Mali Božić, bilo je puno snijega tada. Krv je isticala sa vrata crkve i upravo ova crvena linija simboliše krv i mozgove koji su tekli iz crkve. Da. A mi smo sada ponovo ljude koji su stradali u crkvi, sahranjeni su u ovim grobnicama, doveli u vezu sa crkvom kroz ove zrake, kao da temelji crkve obasjavaju grobnice. A crvenom bojom na temeljima novog hrama postigli smo tu simboliku da on niče izrasta iz mučeničke krvi. Tako da simbolika je jaka, očigledna i ja mislim da je ovo jedan jedinstven primjerak kako treba da se odnosimo prema našoj istoriji, našim spomenicima i mjestima stradanja. Nažalost, mnogo je primjera gdje su mjesta naše stradanja, stratišta zapuštena, pretvorena u deponije čak. Sjetite se kako tamo izgledaju Topolske šupe kod Beograda, ne znam, Staro sajmište i tako dalje. Meni je majka iz Starog Nova kako više ne pokušte bio. Tek je 2008. bio sveštenik podigao u crkvicu kapelu i on je sad memorijalni centar. 2008. Do tada se šutalo. Sve radi brasa jedinstva. Ovdje blizu je koliko ja znam, opština je Dvor na Uni, ima selo koje se zove Šegestin. Isto je napravljen jedan stravičan pokolj, da kažem krajem 1941. početkom 1942. godine. Ja mislim da ti ljudi nisu nikada napravili spomenik. Nikada nije. I sad pazite, čim nema spomenika, automatski hoće da zna da se to zaista desio zločin. Pazite, nema čak ni nikakva tabla, a kamoli da kažem ovako nešto. Da. Mi smo vjerovatno jedini narod na zemaljskoj kugli koji toliko zanemaruje svoju istoriju, svoje pretke, svoje mučenike, svoje stradalnike i svoju crkvu na kraju krajeva. I ne uči svoje potomke. Jeste. Evo, ovo je jedan korak u dobrom pravcu. Jeste.
Čej,